Bakunzi bacu, bakunzi ba B-Info Plus, bakunzi ba Wezo TV, reka ndabaramutse ndabahe n'ikazi mwa kino kiganiro cacu cuno munsi tugiye kubana n'umwami w'igisaka. Ariko imbere yo kutugira ivyo tuyaze, kamaze shimire cyane we wakoze subscribe change cyane abadukurikirana, abari mu Burundi, abari hanze y'u Burundi, ndavuga muri Congo, mu Rwanda, Tanzania, Uganda, Kenya, Mozambique, South Africa n'ahandi henshi muherereye, tutibagiye abari Europe, abari Amerika, Asia, mu mpande zine z'isi. Reka tubaramutse tubahe n'ikaze mwa kino kiganiro cacu cuno munsi tugiye kuyagiramo ibintu novuga yuko bikomeye cyane. Abenshi ndazi yuko ku munsi w'ejo mwashoboye kumva amajambo agiye atandukanye yari karasirikira ku mbuga ngurukana bumenyi. No munsi turaje mu buryo bweruye n'umwami w'igisaka kugira ngo ashobore kutubwira ivyinshi biriko biravugwa, cyane cyane kuri biriko biravugwa yuko President Tshisekedi yoba yarafukamiye President w'igihugu cy'u Rwanda kugira ngo bashobore kuja ku meza y'ibiganiro. Inyuma y'igihe kitari gito hari imishamirano ndetse baraja za Doha biranka. Uno munsi ku munsi w'ejo bari bahuriye muri Belgique mu nama rukokoma novuga ikomeye cyane. Kumbure President Tshisekedi baramuhaye ijambo cyangwa baramuhaye umwanya aravuga, ndetse na President Paul Kagame baramuha umwanya nawe aragira icyo ashikirije. Ni ibintu byashoboye kutanezera benshi, ariko ku rundi ruhande hari abo byanezereje, nubwo yari amajambo biboneka neza yuko iyo yakoresheje uri umunyacubahiro vyerekana ubutandiro canke ubundiscipline ubushize mu kintu. Nuko nababwiye ko mfise umwami w'igisaka ku murongo wa telefone canke ari wo mutumire wacu uno munsi. Mwami w'igisaka, reka ntango ndakuramutsa, nizera yuko umeze neza, ukomeza kugurwa neza ngaho muri Kigali iwanyu. Ndagushimiye bwana munyamakuru, umeze neza, ndashima Imana hano mu mujyi wa Kigali. Turahumeka amahoro, hakeye hameze neza, dore ikiganiro tukikoze mu masaha ya saa sita. So ibintu bimeze neza, nta gikuba cyacitse, turi turakontorora ibijyanye na geopolitike hano mu karere, tibagiwe n'ahandi imbere mu gihugu by'umwihariko. Rero bwana munyamakuru, nakumvisha ukora usobanura ku cyo tugiye kuganiraho. Nakumenyesha yuko iyo ngingo tuyifiteho ibitekerezo tugiye kugenda dusangirana, haba hano mu Gisaka TV no kubakunda igihugu amini no kuri Wezo cyangwa Yaga nawe cyangwa se B-Info Plus, aho bose bivuze n'ahantu abakozi bacu bagomba kuba bamenyereye ko badusanga. Bwana munyamakuru rero mu Gisaka TV nkwaye ikaze, sinzi niba nanjye nemerewe ikaze iwanya mu Burundi. Murakoze cyane kumpa ikaze kuri mu Gisaka TV, kanatwe tubaha ikaze kuri B-Info Plus ngo twama tubikoze. Ubundi uramaze kuba famille yacu, uramaze kuba umuvandimwe nk'uko abi iwanyu hakurya mu bivuga. Ego karibu kandi. Murakoze cyane. Ado? Yes, turakumva bwana munyamakuru, nakubwiye ni murakoze cyane. Hanyuma ahari twatangira tuganiriza abakunzi bacu cyane gose. Mwami w'igisaka, ino mu Burundi wacu turavuga yuko tugira ko nk'umujyi w'igisahira, kumbure turase ku ngingo yacu twagomba kuganira abadukurikirana kuri no munsi. Biriko biravugwa cyane yuko President w'igihugu ca Congo canke Felix Antoine Tshisekedi Chilombo aka Fati Beto yoba yaraye afukamiye President de la République du Rwanda canke President w'igihugu cy'u Rwanda, President Paul Kagame musanzwe mwita Dede. Kumbure ivyo bikaba byabereye mu nama yari iraba ijanye n'ivy'ubutunzi muri Belgique. Mu ijambo yashikirije abantu benshi bavuga ko President Tshisekedi yoba yarerekanye ubunyantege nke canke kwerekana yuko agiye kubaha President Paul Kagame waje ku ntebe biganiramwo. Donc bisa nuko amutinye, kuko yaranavuze yuko mu bijanye n'ibihano yosabira igihugu cy'u Rwanda aza yaramaze kubihagarika. Mbega nk'umunyarwanda usanzwe kurikiranira hagufi ivya geopolitique, ibi bintu biha image ye, ni ibihe bintu ubona muri aya majambo ubona Tshisekedi yoba yarashikije? Ndetse tunagaruke ku bijanye n'amajambo mabi canke amajambo y'ibitutsi President wanyu, President Paul Kagame yashoboye kuba yandika ku rukuta rwiwe rwa X, ariyo X Twitter. Urakoze cyane bwana munyamakuru, ariko ugomba kujya usobanurira abadakurikiye ibyo bintu ahantu wabikuye. Ni ukuvuga ngo ibyo bintu by'uko ngo Tshisekedi yapfukamiye President Kagame, ugomba kubasobanurira aho hantu, kuko ntekereza yuko aho uri kugenda ubibona ni abantu bari
so abo rero nta bandi ni mu binyamakuru wagiye ubibona aba influencers bose bahagaze ku ruhande rwa FPR. Bwana munyamakuru ndagira kumubwire yuko ivyo bintu utabyumva muri Kongo, ivyo bintu utazigera ubyumva mu bantu mu basesenguzi badafite aho babogamiye. Ivyo bintu urakomeza ubyumva mu binyamakuru byane iwacu nkuko Moramba bwani ntabwo hano tugira itangazamakuru ry'umwuga, hano tugira icyitwa propaganda. Nicyo kintu kiba hano hantu. So twihuse rero bwana munyamakuru ndagira ngo nshyireho umucyo kuri iki kintu. Arapfukamira cyase araca bugufi imbere ya Perezida Kagame. Twibaze umunyacyaha hariya ninde, nuko ngo ninde wangije ubusugire, wangije cyangwa ateye ikindi gihugu. Nukuvuga ngo ahari iyo bavuga ngo Tshisekedi yaciye bugufi, agomba kuba bazi yuko abanyarwanda cyangwa abantu muri aka karere bagisinziriye mu myaka yatambutse. Nukuvuga ngo amahanga yose aramagana aravuga ati twakoresheje satelite, twafashe ingabo z'u Rwanda, twagize gutya dore bagize ibi, ingabo z'u Rwanda ziri kwica abantu. Amabi yose muzi akorerwa hariya bakayavuga n'ayandi batavuga. None se uyu mugabo ngo arasaba imbabazi ngo bigende bi. Icyo ngicyo ku muntu dukurikiye ntekereza yuko muri comment aza kutubwira uko abyumva, ariko icyo ni ikinyoma cyambaye ubusa. Bwana munyamakuru rero kuba ari ikinyoma cyambaye ubusa ndagira ngo mubwire ko ntabwo baba babuze aho bashingira, bari gushingira ku ijambo bavuga Tshisekedi ryo kuvuga ngo imvugo yoroheje, kuko aheruka kuba avuga igihe yigeze kutubwira igihe azaganirira n'uyu munyabyaha w'intambara. N'amagambo ye yatubwiye, yagiye kumubana yatubwiye ngo nzongera kuganira n'uriya munyabyaha w'intambara ari kuvuga Perezida Paul Kagame. Ari uko ni ukuvuga ngo agiye kumubaza ngo uzahagarika kwica abantu, nukuvuga ngo ibi byakorera hano muri Kongo uzabirangiza ryari. Icyo gihe ariko hariya hantu ndagira ngo mubwire none kuki bagarutse bose muri kumva bari gusakaza ngo Tshisekedi ngo yapfuka. Ndagira ngo mubwire niba ubivuga uko tutumva ibibera, tudakurikirana ibi bintu ntabwo mbizi, ariko mu by'ukuri ijambo ryose twaryumvise. Twebwe twabonye mu by'ukuri ko njyewe ku giti cyanjye nabonye yuko iri yari inyundo bakubise mu mutwe bakiringa imashini mu mutwe wa Dede. Icyo kintu rero nibyanjye nababwiye ngo nimujya mubona habaye hariya kuri kablo handitswe igiharuro 9, ntimuzitege ko mu binyamakuru by'u Rwanda cyangwa muri media za hano za propaganda muzirigera mubona bavuga ko ari 9, bazavuga ko ari 6. Buri gihe bavuga ibibusanye, kuko ndagira ngo mubwire hano munyamakuru tunashyira umucyo kuri aka kantu. Yakoresheje imvugo cyo koza, uramutse udakurikira ibintu bya politike ushobora gutekereza yuko yaciye bugufi, ariko ndagira ngo mubwire hari ibintu twita mu Kinyarwanda gutemeraho umuntu itaka. Ego ni ukuvuga ngo Tshisekedi mu magambo ye yavuze yicishije bugufi hariya ni imbere y'abahuza ba Lorenzo, ni imbere y'abamushyigikira. Lorenzo yabamuhuza aragaruka akanamushyigikira, kuko inyungu zifite inyuma ya Kongo kuruta uko zifite inyuma ya Kagame, inyuma y'u Rwanda. Arabivugira imbere y'aba Ramaphosa, ejo bundi n'ubu ingabo zabo ziracyariyo, zizaza n'izindi. Ntabwo rero hariya hantu njyewe mvuga ngo Tshisekedi yaciye bugufi, ahubwo icyo ndavuze ngo tugishyireho umucyo, urebe n'imyanzuro yagiye ifatwa, yaba yarafashwe mu rwego rw'abahuza, yaba ni ukuvuga ngo Kagame bakamutegereza ndetse ibyo bintu bisinye akabura, yaba yarafashwe ku rwego rw'imiryango mpuzamahanga, ndavuga umuryango w'abibumbye. Muribuka umwanzuro ni 2773 uwo mwanzuro wa UN resolution. Ndagira ngo mbwire ko biriya byose kuba biri hano bitarashyirwa mu bikorwa, ibi bintu uko tugenda tubyinjiramo bwana munyamakuru, umuntu dukurikiye agomba kuhava atwaye umuki. Iki kintu gisobanutse, biriya bintu ntabwo ari imfabusa, ntabwo bicaye ngo bajye hano bakore ibintu bidafite iyo bijya. Ndagira ngo mbwire yuko akanama k'umuryango w'abibumbye bariya 5 ni 15 batanu barimo, umwe aramutse avuyemo n'ibipasinga ibyo bintu, ntabwo bishoboka ko ibihangange by'isi biyoboye isi byakicara bikumvikana ku nyungu ku buryo iki kibazo cya Kongo bagomba kugihangurika. Nuko ngo bari gukora ubusa, nuko ngo bakora
ikintu nakubwira bwana munyamakuru, uyu mwanzuro urategereje ndaza kuwuhuza n'iri jambo ry'umugabo. Ndagira ngo mubwire wenda nitwira ijambo mu kiganiro. Yego. Urebe n'uburyo Perezida Kagame yageze hariya hantu. Yego. Urutonde ni ukuvuga kuri afishe y'abantu bagombaga kugira ijambo bageza ku bateraniye muri iriya nama, Perezida Kagame ntawe urimo. No ku rutonde rw'abagomba kwitabira ntawe urimo. Bisigura ko yitumiye. Ariko tujye kubona tubona umugabo ari hariya, ndetse sekretari aho yavugiye undi nawe azanyuma agira ibiki avuka. Ibi bintu rero ntabwo ari coincidence, ni ibintu biba byapanzwe. Kandi umunyamakuru ndagira ngo mubwire ko aba bazungu iyo bagiye kukurangiza neza ntabwo baza umunsi umwe ngo bagukubite hari baze bagukubite hari umuntu uri bukuririre, baze bagukubite hari umuntu uri buze akava hariya akaza gutabara ati uhohoteye umupanafricaniste. Bagomba kubanza gukora ibishoboka byose ku buryo ahantu hose uba warabaye ruvumwa, ugende muri UN usangemo amadosiye yawe agukondemninga, usange muri Human Rights usange raporo za buri kwezi ni wowe bavuga kuri umwicanyi, ujye muri Geneva usange ni wowe kuvuga ngo ahantu hose. Rero biraza kugira n'isano n'uburyo uyu mugabo aba yagiye, kuko ubona yuko uburyo agenda nabwo budasanzwe bwana munyamakuru. Urakoze cyane mwami w'igisaka, ariko imbere yuko twinjira mu majambo nyezina bashoboye gushikiriza uko ari babiri, yaba Perezida w'igihugu cya Kongo ndetse na Perezida w'igihugu cy'u Rwanda, turashaka tubwire mu buryo bwiramvuye uko ubona wewe uyu muperezida wanyu, umuperezida Jean Paul yashoboye kwinjira aha muri Belgique, nawe aza mu nama mu gihe atarazwi yuko ashobora kwitabira iyo nama canke atari mu rutonde rw'abashobora kwitaba iyo nama. Urakoze cyane bwana umunyamakuru. Uyu ntago ari Jean Paul ahubwo ni Paul, ngo Jean ayiriho Perezida Paul Kagame. Ndagira ngo mubwire umugabo twarabisobanuye yuko ari umukozi wa bamatsi ibihugu. Ni ukuvuga ngo matsi ibihugu rero uko zigenda muri geopolitiki ibintu bihinduka, bagira uburyo bagomba guseturinga kano kare kugira ngo inyungu zabo bijyanye n'ibindi bihangaje byaje ku meza y'umugati ari we Kongo, kugira ngo babashe kugira uburyo bake bagenda bakomeza kumaintaininga uruhare umugabane wabo bafite hariya. Uko niko bagenda uyu mu agent bagira ibiki, bagira ubwo bamufata, ndavuga FPR cya Perezida Paul Kagame, niko bagenda bahindura uyu muntu uko bamufata. Kugira ngo ubwire ko byatangiye guhera muri 1979 bijya muri 1981 batera Uganda. Byatangiye bari mu banyamerika. Icyo ntabwo ari cyo nje kugenda asobanura ukuntu yagiye yimuka ava mu maboko ya bamwe ajya mu bandi, ahubwo ndashaka gusobanura ukuntu yageze hariya hantu. Ni ukuvuga ngo uyu mugabo yagenda kuko asigasiye inyungu z'ibihanga hano ku isi kuri uyu mugati wa Kongo, agenda na sekirite yahabwaga n'abanyamerika. Nyuma uko bigenda bihinduka, ibihugu bizamuka, Kongo yihagararaho, n'ubwo abanyamerika nabo bagiye bashaka gusigasira izindi nyungu ziboneka zidaciye kuri Kagame gusa, ahubwo ziciye no kuri ba nyiri imitungo mu by'ukuri haranirwa hariya hantu. So uyu mugabo rero kugira ngo agere hariya hantu, iyo afashe ikirere agiye, ni ukuvuga ngo aba ari kimwe muri biriya bihugu bifite, ndumva ari ibihugu birindwi bifite satelite. Ntabwo iyi ndege y'ibiri kugenda ikoresheje satelite zicunga indege za gisivile. Ni ukuvuga ngo yahabwaga umutekano n'abanyamerika, ni ukuvuga ngo umutekano yakoreshaga cya satelite yari gisitaritseho ingendo ze zabaga ari iz'igisirikare cy'Amerika. Uko ibintu rero byagiye bihinduka, yaraje aca mu Babirigi bagira nabo bamuha umutekano, mu Babirigi avamo. Ubu ngubu ari hehe? Yaciye mu Abanyayisiraheli ibindugu barashwana no kuvuga ngo ntibacana uwaka. Sasa rero bari mu maboko y'Abafaransa. Mu Bafaransa rero bitewe na konflikt iri hagati y'Abafaransa na Isiraheli bishingiye kuri leta ya Palestina, ubyibuke neza. Ubufaransa, ibihugu nka Portugal, ibihugu nk'ubwami bw'Abongereza, ibihugu nka Canada biherutse kuri colonizinga Palestina nk'igihugu cyigenga. Urumva?
ibyo bintu rero byahise bigira ibiki, kandi mwibuke ababongereza aba bafaransa, abongereza ntabwo mubavuga cyane ariko ndagira ngo mvuge yuko bari hafi aha hantu, bari hafi ya Kagame ntimubibone gutya. So ni ukuvuga ngo abari ku ruhembe rw'umuheto baboneka bavugwa hano hantu ni abafaransa. So ni ukuvuga ngo Isiraheli yagize ibiki, abafaransa nibo bari bafashe izi ngendo za Kagame, bagomba kuzisuperiviza kugira ngo akomeze ameteninge inyungu izabo ku giti cy'abafaransa muri Mozambique ndetse n'ahantu muri aka karere, ndetse n'abo byanakuwe ko bari abantu bakorera hamwe. Ariko noneho bitarangiye kuko abafaransa mwagiye mwumva abafaransa bajya muri ibi bintu bya Isiraheli na Palestina cyane. Netanyahu ijambo yavuze dukurikirane hano mu Gisaka TV, iryo jambo yararyumvise. Nuko ngo abafaransa babonye yuko igisirikare cya Isiraheli cyinjiriye ikoranabuhanga riyoboza indege ya Kagame. Ni ukuvuga ngo indege kuva Kagame ashwanye na Isiraheli aho bifatiye urundi rwego, ni ukuvuga ngo Kagame ntabwo yongeye gukoresha ikoranabuhanga ari guhabwa n'abafaransa. Bitewe n'iki? Ni ukuvuga ngo abafaransa bamaze kubona amakuru yuko ntabwo bakiri sefu guproteje ingendo za Kagame. Niyo mpamvu yahise yimuka akajya muri under surveillance ya munsi y'umutaka w'Abongereza. Naho ntabwo ari sefu. Ndagira ngo mubwire yuko igisirikare cya Isiraheli cyangwa se ubutasi bwabo ni igihangange. Ibyo ntabwo ari amakuru bisaba ngo ubutasi cyangwa ubusesenguzi, ni ikintu kizwi. Niyo mpamvu agomba kugira ibiki, kugenda yihishe kubera iki? Ndagira ngo mubwire bitewe n'imbaraga uyu mugabo yagize hano muri aka karere, barareba bagasanga mu buryo bwo kurwanira intambara akaba bamushinga paka hano mu Rwanda. U Rwanda ntabwo gato karacucitse, kandi twabonye ko abantu bari muri izi ntambara atari abanyamahanga gusa, harimo n'abanyarwanda bakeneye kwibohora cyangwa kubohora igihugu. Barareba bagasanga mu by'ukuri kurwanira ahantu hazagwa abantu n'igihugu gicucitse. Ni ukuvuga ngo iyi ni option, another alternative batekereza. Muzi ibijyanye na Charles Taylor? Wapi nta kinini tubiziho kabisa. No kuvuga ngo ntabwo bagiye ngo bagombaride umurwa mukuru, bagombaride ahantu hose igihugu kiba amatungo, ahubwo no kuvuga ngo kugira ngo Kagame ahindure, niba agiye muri Azerbaijan nizo ngende herukaho, agiye mu Misiri, agiye nuko aho agiye hose, haba kuri ku rubuga rwemewe rwa Perezidansi y'u Rwanda, naho ingendo uzazisanga. Twebwe tujya tukumva ari hano i Kigali ingendo yarangije. Kubera iki? Ni ukuvuga ngo hano hantu harimo aba bagabo ba Isiraheli, arikanga indege neza bashobora kuyigira nk'iy'umugabo bita Riek Machar, niba mumuzi muri Sudani y'Epfo, wari wakuye muri Sudani y'Epfo agiye mu Bugande kwa Museveni, hanyuma sorry numva bandi ntabwo ari Riek Machar, n'uwo bita John Garang. Indege barayihanuye, mwabonye perezida wari perezida wa nicyo kintu bwayikanga. Ni ukuvuga ngo ni inama yagiriwe n'abafaransa bafatanyije n'Abongereza bakontorora ingendo ze z'indege, bazigukontorora kuri satelite zikontorora ingendo indege za gisirikare. Ni ukuvuga ngo ni ikibazo cy'umutekano, kuko iki kintu arakizi yuko Abanyamerika ari ibirumira habiri. Nabo ubwe bamurangiza, arabizi ko bari kumuhiga, arabizi ko Isiraheli batari gucana uwakumwe, ari gucana umuriro undi akazana amazi agasukamo. Ni ukuvuga ngo niyo mpamvu ingendo ze zifite umutekano, niyo mpamvu agomba kubanza akajijisha akareba ahandi hantu abagiye. Ntabwo ari kugenda hano munyamakuru. Niba wakurikiye neza Tshisekedi hari ahantu byakiriwe n'isinzi y'abakongomani bavuga ati perezida wacu, intwari yacu, urakaza neza hano mu Bubiligi. Kugira ngo ubwiye ko nta muntu n'umwe kureba Kagame, by'umwihariko nta n'uwari uzi yuko uyu mugabo azitabira iriya nama. Afite ubwoba yuko izi ngendo ze bari kuzikurikirana, kuko wa mugabo ndagira ngo ubwire ko iyi ntambara mu gihe yabeje gukora Kagame hano hazameneka amaraso menshi. Ntekereza rero ko
ikintu bakireba Allo? Oui, allo? Amaraso yameneka hano hantu ndetse n'abarwana bakabona ko bashobora guhomba inyungu zo gutangira intambara kumenya irarangira. Icyo ngicyo tujye tukimenya. Uburyo bw'ibintu nuko bareba connection ziriko zirakugendera neza mwami w'igisaka. Atudu connection tuko turakugendera neza. Bwana munyamakuru wawe uri kunyumva? Ndiko ndakumva ubu wabandanya kabisa. Niba network zakitse mutari kunyumva hano mu Gisaka twebwe ntacyo twari dufite twakumvaga ibintu bimeze neza ariko mu by'ukuri aho waba uheruka kunyumva ndumva ari wambwira tugakomerezaho. Oya twabandanya nta kibazo twabyumvaho buke. Ubwo kuri iyo ngingo yuko warumbashije ati uriya mugabo yagiye ate mu by'ukuri icyo ngicyo nakubwira hari impamvu z'umutekano arikanga bariya abagabo ba Isiraheli bafatanyije n'Abanyamerika bafatanya agatoki gukande gutya icyo kintu ntabwo wabatanduka ariko nanone agomba gukora ibishoboka ku buryo ibimubaho bitamera nk'iby'ingero nagiye mbahereza impamvu mbisubiyemo ntekereza yuko network zatumye mutanyumva neza ni ku mpamvu z'umutekano we kuko abantu bahiga uyu mugabo kugira ngo ubwire ko ni abantu bakomeye kandi ko bakomeye n'abamuproteje bakomeye ariko ikibazo afite ni uko atabizeye bakoranye imyaka 30 ni ukuvuga ngo ibi dusesengura ngo bagutunga imyaka 30 yashize bagomba ubu washizemo uburyohe uri nka shekarete baba bagiye kugutwira ni ukuvuga ngo ubu wabaye igikatsi baba bagiye kukujugunya ni ukuvuga ngo ibyo nawe arabizi ndetse no kuturusha so niyo mpamvu agomba kureka umutekano we kugira ngo bitamubaho nk'iby'abari abagabo bagiye babura gutyo mu nagiye mbabasobanurira. Canke nitwokwibaza yuko bivanye n'ukungene batariko barahuza n'uwo president w'igihugu ca Kongo ububirigi nibwo bwararetse kubitangaza kazoba hari mu buryo buri officiel kugira ngo Felix Tshisekedi ntashobore gusiba niyo nama bigatuma bareka gushira kuri afishe uwo president w'igihugu cy'u Rwanda kugira ngo bikunde bahahurire. Jewe mu mboni zanjye ntago ari uko nguko mbibona mpamya yuko umugabo Tshisekedi n'ikipe ye uyu mugabo bari bamuzi yuko azaza ni ukuvuga ngo bari babizi bari bazi gusa icyo bari bazi ni uburyo yagombaga kuhagera ku mpamvu z'umutekano mu by'ukuri turaza iminota nitwemerera turasobanura n'ibintu baganiriye kuko mwibuke ko Kagame yabanje guca mu Bufaransa ari muri kumubona mu Bubiligi mukagira ngo niho yaje ahitira kuvuga ngo ni amakuru agenda ahura yuzuzanya agaruka kuri iki kintu cya Kongo biriya ngo ni inama ngo n'ubundi biriya mu byibagirwa ni ukuvuga ngo hariya bari kurebera uburyo badoresinga iki kibazo ureba abantu bose bitabiriye abantu bose bafashe ijambo ntabwo bagiye bajya kure y'iki kintu cyane n'ikintu cya Kongo so hitabiriye noneho n'abantu b'ingenzi bafite ni ukuvuga ngo abakinnyi b'ingenzi muri uyu mukino we niba ari umukino muri iyi ntambara ye iri kuba mu burasirazuba bwa Kongo so njyewe ni uko nguko mbibona bwana munyamakuru. Nuko mwami w'igisaka urakoze cyane ku muco duhaye ariko nagomba ndagusaba twinjire mu idonido ry'amajambo canke amajambo mu mwanya bahawe kari babiri bashoboye gushikiriza. Duhere kuri president Felix Antoine Tshisekedi yaragerageje kuvuga byinshi nkuko nabivuze mu ntangamarara aravuga yuko adateganya no gusabira ibihano igihugu cy'u Rwanda ko bikasorinze mugabo umutekano w'igihugu cyi utameze neza kumbore bakwiye kwicarana na president w'igihugu cy'u Rwanda kugira ngo bashobore kugira ivyo batunganya bagarure amara umutekano
mu gihugu cya Kongo. Niho mu mwanya muto perezida w'igihugu cyanyu igihugu cy'u Rwanda nawe yafata akanya akagira icyo avuze, ariko inyuma yaho yagiye gusimbira ku rubuga rwiwe rwa X yandika amajambo novuga yuko ameze nabi, amajambo yo gutyoza, amajambo mabi, ari nayo yabaye imbarutso yuko aya mamedia yo hiwanyu i Kigali cyangwa mu gihugu cy'u Rwanda yatangiye kuvuga yuko Felix Tshisekedi yoba agiye gufukamira perezida wanyu, ndavuga perezida Paul Kagame. Mu majambo yanditse avuga yuko agereranya perezida Tshisekedi nk'ingunguru igaragara, donc agomba kumwita ikijuju n'andi majambo menshi muzi perezida wanyu akunda gukoresha kugira mu gutyoza. Bwana mwami w'igisaka, ingendo uyu mwitwaro w'umuperezida w'igihugu cyanyu mwebwe mubona gute? Mbe mubona ibi bintu bizohava bimugezahe? Narige ubona yuko abafise benshi bamukurikirana, abafise benshi bashobora kumwigiraho ibintu bigiye bitandukanye. Urakoze cyane bwana munyamakuru. Ndagira ngo nkubwire ko avuze uti hari rangaje aba bagabo bakoresheje muri disikuru zabo zanditse. Urajyana? Ndakumva cyane. Ni ukuvuga ngo biriya byanditswe, biriya baba bavuze zo ni rangaje politike. Ni rangaje politike, ni ukuvuga ngo barashaka n'imvugo zo kurangaza abantu. Ni ukuvuga ngo mu by'ukuri ikintu cyatanyije hariya abantu ni ikijyanye n'ibi bintu bya Kongo, ni icyo ngicyo. Biriya bavuze ngo iterambere, ngo bavuze ibyo ngicyo mujye mugishyira ku ruhande. Ni abanyapolitike, ibyo bavuze hariya imbere mu nama ni disikuru iba yanditse, ibitanditswe nabo iba yateguwe nyine n'abantu babategurira disikuru. Aho rero muri disikuru ntabwo waboneramo amarangamutima cyangwa se bya bene tuvuga ngo akuzuye umutima agasesekara ku muntu. Ubibonera noneho mu biganiro abanyamakuru bari kubahata ibibazo, noneho ikiri ku mutima wabari abayobozi Kagame nk'umusirikare, nk'umuntu tuzi ko arandura umujinya, arakara umujinya w'umuranduzi mu Kinyarwanda niko tubyita. Uwo mujinya agiye ku expressinga, agiye ku expose hanze, ntaho byanditse, ntabwo ari ibintu ari bugende ngangara imbere abwire abantu bitabiriye mu nama, ntabwo baje kumva ayo matiku. So nko kubivugira rero araza kugira hariya kuri X. Turajyana? Ndakumva. Yes, nuko nguko rero nubumve ngo ngaratukana, ibyo twabimenyereye, bamwe yabita ngo utugore, ngo tw'utujenosideri, abandi yavuze ngo ndetse ahari nimwabimenye yatutse uyu mugabo n'ubundi arongera ngo atuka Tshisekedi na Burundi, avuga ngo ngareba abayobozi ngakamenya ngo yabona ngo n'ibicucu idiots, ngakazimenya uyu mugabo nuko ateye, no kuvuga ngo ni inyeshyamba. Nta kindi maze nta politiki agira, nta politiki ibaho. Amakomande za gisirikare wanyuranya nayo ukakagukubita agafuni, nta bindi. So rero muri ari amagambo ubona ari gutukana, icyo mbabwira ni icyo ubusesenguzi ngira ngo mbereke. Nukuvuga ngo kujya guhura Tshisekedi, kujya guhurira na hariya na Kagame, nukuvuga ngo Kagame akabanza guca mu Bufaransa. Yari yizeye ngo ndavuga Kagame yari yizeye ngo nuko yari yizeye ku masezerano y'Idoha, azi yuko ngo hari uburyo ari amasezerano bari buyagorofanya, akaza amufevaringa, atamutaba mu nama, atamutaba mu cyobo, Ubufaransa bukamupfira ubusa, kuko nabwo dusanga hari abandi bantu bafite imbaraga bari inyuma ya Kongo. Nawo ni ikindi kintu yari yiteze kugira ngo agende ajya mubwire ibintu ni bibi. Ikintu cya mbere ari kurwana nacyo, ikintu cyitwa jenoside yakorewe hano muri Kongo. Ibi byaha by'intambara kominote mpuzamahanga zigenda zigarukaho zishinja izi kampanye za Tshisekedi, aho abonye opportunity bose ahawe ijambo avuga ati hano habaye jenoside mu myaka 30 yakozwe n'uyu mugabo. Nukuvuga ngo iki ni ikintu gikomeye, kuko bwana munyamakuru ntabwo kiba kigiye kurangiza, kuko iyo hajemo ibintu by'inkiko, ibintu by'imanza, igiye kurangiza umuntu, kuko ibi byose tubona, izi miliyoni zose ziciwe hano muri Kongo, ntabwo ari Kagame wagiye nk'umuntu ngo afate
afate ngo ijipe ngagende ngagingo cyase yurire igifaru ngo ngagiye kwica abantu ngo ni abantu benshi baba bari muri ibyo bari system ni abantu benshi sibyo ego iyo uvuga rero ibi byaha ukavuga ngo abantu bagize uruhare muri ibi byaha mu by'ukuri abari gushaka kurandura kuvuga ngo ntabwo abagamije umuntu umwe gusa ahubwo abagamije kurandura iyo system kuko si umuntu umwe wakoze ibyo bintu rero no kuvuga ngo Kagame arwanura umuhenerezo niko tubyita mu kinyarwanda ni ukuvuga ngo ndagira ngo aramutse akuyeho iki kintu kuvuga ngo aba bantu bagezwe mu nkisho kugira ngo umubwire yuko Kagame yahita ajya gusinya ibintu byahita bibaye ubundi ni ahangaha ruzingiye Tshisekedi rero n'abamushyigikiye barashaka ko barandura neza impamvu za kuko gutwara Kagame gusa system ikiriho nta kintu byakumarira uriya Kabila yagiye avuga ngo ari kurwanya Kagame yashishisha ariko akaza ngatsinze inyeshyamba ariko Kagame akahaguma rero ikintu cy'inkiko ndagira ngo ubwire ngo baramuhiga umukuru muri bo n'umuto muri bo wagize uruhare ndetse ariko ko n'ababigendamo bataragitsemo uruhare muri ibyo bintu kuko ngo nicyo kintu ari kurwana nacyo niyo mpamvu yaje agatukana hariya ndetse n'urugo rwe umuryango we umukobwa we bagahaguruka bagahagarara n'ukuvuga ngo hariya hantu njyewe amakuru mfite nuko ikintu kijyanye no kubanga ibyaha by'intambara biveho biriya bavuze ni ibya politiki Tshisekedi icyo kintu akiryamyeho nuko bimeze bwana munyamakuru rangaje politiki mujye muzitandukanye niba byihishe inyuma y'ibintu barimo hariya bavango bari mu biganiro ngo bishinzwe ibi n'ibi ariko mu by'ukuri bari gushaka gutera imirwi Kongo ariko hakaba n'undi mugabo nyine nawe uvuga ati reka iki ni igihugu cyanjye ndavuga Tshisekedi akirwanyeho hari abantu bamushyigikiye nabo bafite inyungu mu kubona ubutabera mu kuvuga ngo aba banyabyaha b'intambara bagiye bakora muri imyaka 30 icyasi narenga bakeneye yuko mu by'ukuri abo bantu bashyirwa imbere y'inkiko so bwana munyamakuru ni uko kuko nagisozaho ari twakomeza ku zindi ngingo cyangwa niba hari ikintu twasobanura aho tutavuzeho neza ariko mu by'ukuri abantu ikintu cy'ingenzi bakuramo muri aya magambo yose uyu mushinya Kagame afite wo kugenda hariya n'abana be bagahaguruka hano i Kigali ibintu byacitse ni ukuvuga ngo ikintu cyitwa ngo jenoside ibi byaha by'intambara icyo kiri kurwana umuhenerezo karebe yuko byamuva ku gato urakoze cyane mwami w'igisaka kunsubiza akanya ariko imbere ko turangiza ino point yo turavuga nako reka twinjire mu madisikuru kuri umwe wese yatanze muri rusange Felix Tshisekedi yaraje aravuga ku bijyanye n'umutekano muke n'ingene inyeshamba ziguma zica bene igihugu biwe kumbura zishaka no kugira ngo zishobore kwigarurira iyo muri make yavuze bitariko biragenda neza mu gihugu atwara ariko president w'igihugu cyanyu cy'u Rwanda amaze gushika wewe yerekanye umengo president Tshisekedi yagombye kuvanga amasiki bivanye n'ibyo bari barimo ati ntivyari bikwiye yuko mu nama y'ibijanye na n'ubutunzi uzanamwo ibintu nk'ibyo kumbure president Kagame we yerekanye yuko ataca bivuze ko muri rusangi byerekane ko yerekanye akagaye gakomeye cyane kugira ngo ntashobore kwishura ibi Tshisekedi yavuze kuko Tshisekedi akivuga n'aya majambo yaravuze ati n'uwonda bishinja ndanatomboje kuko ari hano kumbure araza kugira icyo byishura mu gato twagiye kubona president wanyu wewe ataca bivuzeho kumbure yagombye kwekana ko Tshisekedi ari kijuju ahubwo yagombye gucanga amasije donc yavanze igisirikare n'igisiti bwana mwami w'igisaka mbega iyi nyifato yo tuyite gute urakoze bwana munyamakuru ndagira ngo mubwire ngo Tshisekedi avuga kuriya agashinza ibyo ashinja Perezida Paul Kagame nuko ngo ibintu baba babiganiriyeho mu gikari hanyuma hari ababaje kurangaza abantu nk'uko nari mbivuze ariko mu by'ukuri ikintu Kongo kandi mu by'ukuri nagiye mbona kiyikorera ni ukuvuga ngo ahantu niba ari ibyabaye mu rwego rwa diplomasi banegosiya mu rwego rw'ibiganiro ariko ikagira gutya igaca ku ruhande inyuma ikaza ni nko kubwira b'abakongomani ikababwira ati yitekereza ko turi kubagambanira kuko hari izindi mpande zivuga ngo Tshisekedi ngo yakoresheje igihugu ngo mu by'ukuri ngo ni umugambanyi ariko mu by'ukuri baraza bakamena utubanga muri duke
ukuvuga ngo ntabwo bari biteze, ntabwo Perezida Kagame yari yiteze yuko uyu mugabo ibintu ari bubigaruke, ntabwo byashoboka, ntabwo yari yiteze yuko ari bugaruke kuvuga kuri ibi bintu. So rero nk'umuntu ntabikubwiye ahari network zari zacitse bwana munyamakuru, kuvuga ngo aya magambo izi disikuru baza kuvugira hano, wibuke Perezida Paul Kagame urebe mu mateka ye nta hantu na hamwe uretse ibi ngibi byo kuvuga ngo kaminuza yo mu Buyapani ngo yari recognize ngaho yakuye igihugu ngo nakigejeje, ariko ku bijyanye na education mu mashuri ndajya mubwiye yuko uriya mugabo kaminuza azumva bazivuga cyangwa azumva yazitembereyemo kuzisura, kuko ngo ikijyanye n'ubuntu na ikijyanye na nuko ngo education nuko ngo ubuhanga bugenwa n'amashuri, ni kuvuga ngo ibyo bintu ni ibintu akabarizwa nuko ngo Allo? Icyo nshaka kuvugaho ni iki? Nuko ngo muri disco kugira ngo zibe ziri proper zimeze neza nk'umudiplomate nk'umuntu uhagarariye diplomasi uyifiteho ijambo rya nyuma ku rwego rw'igihugu nyine ari guhagarariye ibijyanye na diplomasi. N'icyo urabizi ko perezida w'igihugu nubwo aba ariho minisita wa diplomasi wa foreign affairs, ariko perezida w'igihugu niwe ubivuye, minisitiri aba ari hasi. So rero uyu mugabo kuba atarabigarutseho ntacyo yaramuka bigarutseho yari bukoresheje biriya yahise yirukanka akajya kuvugira kuri Twitter, akajya gutukana, akajya kubita ama idiots, akajya kubita nuko za mvugo mu by'ukuri ahari mu gisirikare. Sinzi niba ibyo bintu nabyo byemewe, ariko twebwe tubona tukarakorera tubaza n'umusigaye tuwenda tubone ko mu gisirikare bakora. Nuko rero ntabwo yagomba iyo agira icyo avuga uriya mugabo arazwi, uzajya ukurikirana abasirikare babanye mu mashyamba, ari abamwakiriye akiri muto bamukuriye n'ubu ngubu bashaje, ariko bitandukanyije nawe. Ni ukuvuga ngo agira umujinya mu iyo aramuka agira icyo abivuzeho isi yose yari kumirwa. Rero tekinike yakoresheje ni nziza kuri we, ngewe mbona ko yamufashije mu by'ukuri ujyanyije n'amagambo Kisekedi yaravuze, yaramuvuzeho, yaramukavuze byari bumubere bibi kuruta uko yacecetse akamera nk'aho ibyo bintu bitamufasheho. Ariko mu by'ukuri byari uburyo bwo iyo avuga yari uvuge ibiri muri ku mutima, kandi ibiri muri ku mutima mwaribonye, ibyo ari byo kuri Twitter mwarabibonye. Nuko mwami w'igisaka twayaze vyinshi, tuyaze n'umwanya utari muto, reka ndagushimire cyane. Ndabashimiye bwana munyamakuru, Imana ikomeze ibahe impagarike n'ubugingo. Nuko reka nshimira cyane abo twabanye mwese kuri BM4 Plus, ntibagiye no mu Gisaka TV. Nizera yuko byinshi umwami w'igisaka yagerageje kubaha ukuri cyangwa gutanga umuco ku biriko biravugwa, amakomantere agiye atandukanye yo guterana amajambo. Nizera yuko mwashoboye kubitahura. Reka rero nk'akajya kugira ngo ndabatumirire mu bindi biganiro byacu vy'uno munsi. Reka rero ndongera n'akajya kugira ndakubwire utarakora subscribe kugira ngo bikore, tubandanye tuba benshi, twagura imiryango, kumbure inkuru bene izi ntizohore muzumva, ahubwo muzobe mu bambere bazirose. Kandi abike bambere kumbure turasubira mu bindi biganiro byacu. Bye bye.